Sagodayin nga tisurat, ti pagkasaritaan ni pagayam ting Adelia. Dear Manong Nini. Numaminsan Manong Nemi kat talaga nga bulsek ni Ayat. Nupay ti maseknan kat nalawagmet nga makita na ti kinapudno. Ngem apay nga maaramid lata dagiti biddot nupay amutayon amay sa adakkel abiddot. Ngem maatur tumetlaeng dagiti biddot ket dumteng to iti isasangbay ti barungan namnama ken barungang saba. Manong Nemi siyak ni Delia at San Nicolas, Ilocos Norte. Awagan naglatan ni Delia ilanat ko dito iti pudnunganagan ko. Kaya nakapagsurat ak takay comment ngayon buray dito ay simple lang nga naimbaligyan nga true to life love story iti biyag kinayat Manong. Marmaring kunak na makaibati akmat iti sanggabasit nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kanigiti padak nga magipaglakip. Kastiman nga rod Manong Nemi nga rugyak taglagip tinapalabas. Malem sang sangpet ko naggapo iti trabaho kakas sales lady iti kabarbaro nga mul iti ili nga sa Nicolas Manong Nemi. Nakainom manen ni nanang akas iti dati sipo di dinatayan di tatang kat nasusuro na maten ti uminom iti arak. Amani po di amunan ti uminom iti arak ad-adan nga nabunyagan ni Suna a reyna digiti chismosa, reyna digiti marites. Sambat nga ron nga marites tinagan na Manong Nemi. Uhen, bugbugtongak nga inanak Manong Nemi kat sinabat nak ni nanang. Ay, nasiyat na sabag ka nagawid, ha? Tas ka tagluto, ha? Ay nanana nga ya, kaanupay ko mga saan nga siyak na agluto. Kad manipod idi kang kanayon kayo nga na masampleng gabuti kakainom nyo ti jaske nga arak di yung matamon ti agluto iti mabalin nga kanan ti tao kanan mat ti baboy ti amuyon nga lutuan ay tartaribaan ka iti panagsasaom ka na ka kurdapya ninanang mat nagpinastinagan ko nga Delia pagbalin nyo mat na kurdapya gabuta na labag mat nga kurdapya ka sangga di nga ngastaya kita Ape nga jak ko mga gayog, saga sa Nicolasa. Ninanang met. Kordapya na kordapya. Ngayon asin nga ron ti malaag no saan nga da kayo. Alaman? Iso nga kordapya kayo. Kordapat. Kordapya tanga dua. Hey, correct ka dyan. Alamang tin ka mga ron ti 50 bitan eh. Anay busan ti inumak. Igatan ko ti sa garilyo kin nasurok na gusto ng nanang. Makadadahil na sa ito raramidan nyo. Arakin sigarilyo, Diyos ko. Kasla kayo ito sa matin nga mapandanunin ni tatang di kampusan to. Hey, di mo ka di kaya't ngawan ton di inam nga mamartek. Kenray na di chismosa. Oy, sanak nga chismosa, Delia. Naamin nga magakit po no. Kasla iti damag ita nga kayat ko nga ipadanon keng ka. Alan, mangdadkan. Iti daw atik ta sa akong to ibaga keng ka tinapintas nga damag para keng ka. Napintas nga damag para keng ka. Napintas nga damag para kanyat. Kunayin na. Wayne! Lalalan! Imported gapo ta damag gana po naggapo ijay Hawaii. Manong Nemi kasla bigla nga ng ada ng kamot iti pusok iti daytang imbaga ni nanang damag manipod iti Hawaii. Naasot tinaunag nga sandahay ko. Kaslarong tabmanen Manong Nemi iti sugat iti pusok. Malagip ko lakit nga rod ni Dennis. Tilalaki ng sugat ti pusok. Talon nga tawen tinapalabas Manong. Kaya dito kong muara kong tisilad ko kalbasan nga nagsukatak intad kong kininanang tidaw-dawatin. Ay, salamat kaya po at manininom ko. Nang, anyatayin ko na yung ichismis yung kanya ka nagapo iti Hawaii. Kordapya, saan nga chismis daytoy, pudno nga damag, ket masekdan ka unay. Maragsakan ka kunak kumaangim baga ad-adda nga masaktan ka. Hey!
Anya namin dahil nga damag nga masak na nakuna yung kunayo. Kaya madamdaman tun tayo nakpala gumatang tiarak. Alam na nang paggagaran naglaunay manin. Sa magagaran ka kuma. Kung nagtupay ngamin ket nga talagang nga excited ka makaam mo no anya day nga damag. Ay bagayan no. Alak na 50 nga no di pala iba ka kanyak ha. Ana, agawon pa lang kanyak ti 50 pesos gandad mo. Tay palubos ko kung mga orad nga maalam pa kanyak. Hey, kordapya ka nga talaga. Di kunak nga damag ang naggapoy dya Hawaii ket ko Adan dito sa Nicolas ni sino? Sino nang? Sino tada sa Nicolas? Nga nagapo. Kahit yung asawan. Uwain. Noan niya tada tapanurot mo. Isa Adan dito sa Nicolas ni Dennis. Kanya? Nagbakasyon ni Dennis. Kalbasan di. Nagbakasyon na. Ay saan lang nga basta nagbakasyon. Gapot na naideportar rin sa una. Diyos ko. Ni Dennis naideportar? Pwede na kati magbagayon nanang? Pudno ka di. Manong naimsang ko mapagsusurot ti aramid ko di tagon daway. At dakit di kusina tapno isaganak kuman ti maluto nga pangrabi iming agina. Ngamtsak mapagsusurot ti aramidek gabutin padamag ni nanang kanya. Nagtugawak kat nagsanggirak iti sa sanggiran di tugaw sak nagkidem kat madamdamapay manong nemi. Kasla nagsubli ak karedi na udi aba nagsarita mi kini Dennis. Talon nga taweng tinapalabas. Delia. Tikinapudno ti kahit kong mangigken ka. Tikinapudno ti kahit kong mangigken ka. Amis mo Dennis. Pudno ka di? Pudno Delia. Pudno. Kahit lating itik. Saan ko nga matungpal ti kariken ka? Hayop ka! Ori lamin doon ang tinungpak idi manong nemi ni Dennis. Makiasawa kayo sa balik kalpasan ti doon ang atawan? Nga inulit-ulit mo, ulit-ulit niya ko kang katibagik, ayop ka! An-anawa anak ni Dennis manong name. Nagtal na ka, Delia. Nagtal na ka. Sa kagwala ka, nagtal na ka. Dennis. Ayan, nandigit-digit makarim ka niya. Narukob ka. Gabo ka dita Hawaiiana na dyan nga bagat tuwilma. Kahit makiasawa ka ng kuana. Kahit mula nga matawig na ka. Kahit makadalong ka man sa Hawaii. Masusuro ito nga ay patig isuna. Agprak-praktikalak laing Delia. Narigat ti biyag dito Pilipinas. Kaya tagundaway ko na makadano ti para isong magbagada. Isong lipatan ako. Gabot na makiasawa kini Hawaiiano nga Wilma. Lipatan ako, Delia. Manong nemi kas jay idi tinapasama kare din na udi nga ba nagsarita mi kini Dennis. Kalpasan nga kinumpirmaran na manong nemi nga makiasawan kini bakat Wilma nga Hawaiiana kayat nalaing manong nemi ti bumakna. At kasta una idi sang sangit ko manong nemi. Nagsagsangit ak gabuti kas jay nga naramid ni Dennis kanya. Gusto nan! Amok! Narigat diba nagbiyag dito Pilipinas kahit mo tiba kadanon sa Hawaii ito nga nakiasawa ka dito nga bagat kadilipat punti ka rin kanya diya kung kahit pag mangikted niya man nga rason no ape nga nasisirap ka itulyar basta tiamokit na marukup ka tiamokit na marukup ka ubaw di pa nagayat mo kanya kin kang runan ti amin sinaktalak sinugat mo ti pusok iti nakaon-uneg sugat. Jack Dubulos malikpatan dito yung inaramid mo kanyak, Dennis. Kahit sabi ko tadi kantong babawi iti pa nangisinam kanyak. Sabi ko tasang kantong agbabawi. Nasingaak ngaglaglagip tinapalabas iti tawagwagin nak ni nanang.
Adagaya man isuna nga napanggimatang iti arak ken sigarilyo. Kad nadanon nak iti kusina ng sangsangit. Ay. Ano ayat ka sangit mo? Kordapya. Di ka matpagayam ng rugi nga nagluto? Ay, huwag gayam. Huwag gayam na pindas nga anak ko. Mangisagana ka man tinaimas nga pulutan ko. No, adda mabalin nga maluto dita, ha? Nanang, magprito ak titlog. Kahit yo, itlog. Alam mo nila, duwang itlog ken may isang dakil nga hotdog. Po, malagip ko lakit man hindi di tatang mo. Hadaan ti duwang itlog ken hotdog. Ay! Alari na nang, nakaberber di laman ti panunod da. Kaya pa ko duwang itlog ken hotdog na berdi da ita. Kahit ka lang umisem, Kordapya. Alalaglo to kang haruda na. Kaya babisina ko. Kahit ko nga da pulutan na kabayatan nga inumak iti araw. Nang, diyo ka dinadamag no anya tirason no aping naidiporta ni Dennis. Sigurado no pudno uno saan. Nasagap ko nga damag. Kat no saan man nga pudno. Ito te kunada nga chismes. Ngayon no pudno. At saan nga chismes. Ano nga amin team. Nasagap yung rason. Ada kano kinarelasyon ni Dennis nga kataib na di Hawaii. Nga dahi nga babae kat asawa tilakay. Ano yan? Kaya nga asawain, agore ka tutumao ka. Sa kundi ituloy. Kahit mga asawain, nga agpadpadatat ka sa sadit sa dahi nga babae. Hapon nag-imas di ara ka talaga. Ay, apo. Ay, correct ka dyan, anak. Diyan babae, nakiasawa itilakay. Ni Dennis, nakiasawa matibakat. Nagkarelasyon na. Liniputan ni Dennis na asawa na. Kada dyan tirasun no apay nga, hindi portar ni bakat Wilma ni Dennis. Correct ka dyan. Nalaing ka magkayam. Usto di istorya. Kasya di istorya. Ay, po. Ay, magure ka. Mangluto ka at ipulutan ka. Tapno na imas ti inom. Ken salitaan ta. Ay na, Kordapi aya. Ay, anday di ako nakuma. Itata nagsubli ni Dennis. Di mo kunain nga makisinublianan ka iti dayjay nga lalaki nga dating nubyo. Uno ex mo. Lipatin mo dayjay nga lalaki. Agayat ka niti sa bali. Saan nga rumbeng ayatem tikas ken kuha na. Iso nga lipatin mo ni Dennis. Manong nemi imbilin ni nanang lipate konday dyan nga Dennis agayatak kanon sa bali sa nga rumbing kanong ayaten tikas ken kuana iso nga lipate konday dyan nga Dennis na hindi kumapalang ibagbaga ken aramidak manong nemi kabutatalong nga tawen tinapalabas hindi mga luto iti pangrabimi kininanang naggadan kami nga nangan kalpasan na gabutam naibusan iti sanga botelya naibusanan ko nakuma ti sanga botelya nga arap nakaturo ginisuna nakaturo ginisuna manon nemi kadidi mat makadigosak linuktak ti TV ti salas tabuyak ti subsumaybayak ng teleserya madamdama pa manong nemi adana adagtugtugtug iti daw manong nemi awan tinamnamay ka bisita ngem kapilitan manong nemi ngem masaday kag idiri daw. Sino dayta? Sino ka kunak? No di ka sumungbat. Siya kilulukat tiri daw. Siya. Sino kasi ka? Di mo ka di malasin timak ko. Siya ni Dennis. Talo nga tawanan tinapalabas. Di nakmubusesan. Ano kasta? Kit pudnutin mo ng atap ko, Dennis. O may kakumapasyaran. Pabarag ito sa rabok keng ka. Awantian mo ka na skin nga pagsaritahan ta, Dennis. Adda. Kanado, Delia. Agawid kan. Maturog ahon.
Masapak to ang ring no bigat. Iso nga Jack kahit ti mapuyatan. Pumano kan Dennis? Kat di mo ton gamden petek subli. Nabayagin nga awanin ti paset mo iti puso. Sang kasapulan iso nga pumanaw kan. Ngem kaslaad adda nga siyak ti masaktan kadagitang imbagak manong nemi. Jakon kasapulan ni Suna ngem agprotesta ti puso. Taytay na amuak manong nemi nga naideportar ni Dennis kadyak libaken. Adda na italimay nga rag-o iti kaungan ti puso. Gabot na Jack melibak, Jack manibak diriknak. Ipatpatag ko pa lahing ni Dennis iti likodan ti abin. Kadita taaddan gundaway ming agsinublanan. Apikat din nga Jack gundawayan. Bareng konak no da kami matlahing tagkatuluyan. Bareng konak no saan lang nga basta na idiportar isuna no dikat na idibursyo. Na idiburso kumapay, na idibursyo kumapay man. Mabitak lang Delia. Sa kakatamat nga mapuyatan unay. Dila mabalin, please Delia, agpapakasyakan ka. Kat kasladyak na pupuutan ngayon lokat tiri daw manong. Kat adada nga rin mag-utiriknak, idi makita kun amismo ni Dennis. Pimudaw nga adada nga timaer manong. Kumusta? Ada di pintas mo Delia. Mabaling ka din sumrek. Sige, sumrek ka. Agama na. Kaya di makastrek ni Dennis manong nemi iso tinangirekap itiri daw sana inlak. Baka na ka nakasdawak. Adadan tikigtot ko manong nemi idi araku penak met Dennis saan nakaraku penak sta patanak ay misyo sinad ngem saan kan nga kailiw imposible siya pa na tibat patag mo gabutan na saan at ako man kasakot ko iti puso iso nga o Delia isi ka kensiak metlahing gabutan nagsina kami kini Wilma iso nga damat la iso datamat la tagasawo saan Dennis saan ngayon iso dahi dati puno awanan ti karbeng nga kenkwana kinawamatan ti karbeng nga ni Wilma kanyak diyak kaya tindag sa gaba diyak kayat nga maulit ti palang sugat mo ti puso diyak kayat nga dadamanin nga agtuok at dadak manin nga agtuok kapot kinarukop mo ngayon awanan ti agbalipay nga sa gabalta awanan ti liya awanan na ikarin siguro nga si kakensyak metlahing tagdan na ititong pagbiag iso nga manong nemi na malan na nagidibibig ko sana ni nanam saan Dennis saan ko nakat halaga saan mong isardeng Dennis sige Dennis. Jack maawatan tiriknak itiday tagun daway. Saan kunak. Imapo na imaten manong nemi nabayagin ngororahik tikas to Dennis, api kas tiriknak. Api ka saan ka makapagkadkad ka. Api nga ibagakang kang saan mo nga isardeng gabutay patpatignak saan ka di. No apay nga saan ka makapagkadkad. Gabuta ay ayatan nak. Bulsek ni ayat. Napudno nga ayat. Kat no napudno met panagayat ko rin ka. Napudno met panagayat ko rin ka. Iso nga sinubyanan ka Delia. Iba't patig ka unay. Manong nemi inararamid mi idin kini Dennis. Idi da kami pailayang tiagay na yan. No talaga kumangan jakon kayat isuna kalpasan talong at awen idi tanagasawa dan kini Baket Wilma. Idi adan isuna sa Jahaway. Api ko mga jak na gayat iti sa bali. Talagang jak maawatan tiriknak iti da itagundaway nawaya kumanga kedkedak. Nawaya ko mga pagkedkedak ni Dennis iti kayat na nga mapasama. Kasanupay nga makapagkedkedak manong nemi kat mariknak manen digiti na irut nga arakop na kanya. Anabayagin nga kaililiw ko manong.
Nangruna ka dagiti tinabara nga bibig na nga maidigos itinaduma-duma paset ti bagi. Kaya di mi napupuutan manon nemi nga nakadanon kami iti uneg ti silid ko. Ket nagmaris rusas dayta nga nabii nga nangbalkot iti ayat kada kami kini Dennis. Ket naep-epan tinabayaken apan nakailiw ko ken kuana. Oh, Dennis. Agamanak, Delia, sweetheart. Agamanak. Agamanak. Saan ko mga rumbing tinapasamang, Dennis? Apay ko mga saan? Ay pipinatagta, awan kamin kini Wilma. Subyan ta, tinagupit ng relasyon ta, Delia. No, nayaw awanak man iti sa bali, nga dana. Ikagabutad na sa bali nga dana nga sinurot ko. Nga magsubliakin ka. Tapno, agpadpadatan ti dana nga susurutin. Saan nagtungatan nga saktan? Saan? Saan ka nga saktan? Ikarikan ka, Delia. Gabutawan tun sa bali nga babae nga ayatek. No dilayang siksika. Sabi ko nga, Dennis. Sabi ko mata sa anak nga nagbindot. Sabi ko mata sa anak nagbindot manin. Sabi ko mata saan nga agtultuloy abulsik di ayat nga marikrik na kengka. Sabi ko manong nemi inliban mi kaninanang dayta nga panagsinubyanan mi kani Dennis. Umay dito'y balay ni Dennis no namnamain na nga nakaturogan ni nanang. Kanarigat ang makariing gaputa. Gapo iti bartek na. Uhen. Kat maaramid min ko hatak papapas. Abang pagusto tirik nami kini Dennis. Makabulan na nakasta ti mapaspasamak ket tiray na digiti chismusa ani nanang ko saan nga paudi no anyaman digiti nasken nga madamag ang mapaspasamak. Ada din panagatap na manong nemi. Ay! Kordapya! Wala ni nanang. Kordapi ko nadamantang manin kanya. Ay! Talaga kordapya ka. Chismes kunak ini ti maidandanon kandak nga may papan ka na kayo kini Dennis. Radyak patil nga nakisinubyanan ka kin ko ala. Kaya nawamat hindi makit-kita kana awamat ti makit-kita ka na kayo. Ngayon no lakid de saan lakid de nga chismes laeng ti maidandanon kanyak. Iso ngay bagam tipod no ha kordapya. Tipod no ti kahit ko mangagkang ka. Ti kinapod no. Nang nakaadukay man eh. Ano nakaadukay magbagayo? Ibagbaga ma, nakaadukay man tinainom. Di pa limnag dya init. Ngayon nabartek kayo? Saan pa ka nabartek? Ket ken na agbakasyon pa ilang agbartek. Dasi putag kayo. Ana? Ana ta ko na? Huwag naging babartek kak tapos makadlawak. Ay, ninanang, makidam. Malaksid no. Aamin na kinapudno. Wano aminam ti kinapudno. Ta saan nga naskan pa yung agsiimat. Pudno ka diti. Amin ha. Kordapya. Ibagam. Nanang Delia tinagan ko saan nga kordapya. Nga magbaling ka kordapya no. Pudno ti damag may pan kada kayo kini Dennis. Apa nga naskan nga. Makisinubyan ang kakinkwana. Ha? Ay kordapya. Dakilakid di kapag babawyam nupod no tinamag bulsek ka si mamata saan lang arudin nga rumbeng ayatem tikas kini Dennis gam ayatem pailaeg gaga ulan ni nanong pundumat nga gaga ka pundumat nga gaga ka gapunta pupuutem ti saok Delia no kasano ti panagsagabam idi ta insukat na ka iti hawayana na dyan nga Dennis. Ad-adan tulakit manen na ti panagtuok mo iti may kadua nga panangloko na ken ka tandaan ti saok saan ton nga sakti inam no saan nga pudno ti saok ken ka laglagi pem data kordapya jak kayat nga aminen manong nemi kininanang ti kinapudno jak amuno apay. Ngam ti amok laeng kata ung tanak ken dinapulos kanunungan nga nakisinublyana ken Dennis. Ngaman nga ti maramidak ket ipatpateg kumit isuna manong.
Kaya namang namnamak nga da kami matlahin ti agkatuluyan. Kadit na minsan manen manunay imay dito'y balay. Kalpasan ti panagpapas mi. Oh, abay nga di mo pala ngamin kahit nga ibaga kininanang mo ti amin. Abay ngamin nga di mo pala kahit nga mamo ni nanang mo. Dennis, dakil nga gulo no mamo na ti amin. Baka no adadang ipasnek na ti agbartek. Ang mga no pati bigbigat kahit uminom iti arak. Napyakari ito'y sala uminom iti arak ng agkutkutin ti bulbulong ako na ada. Alas 5 ti malam. Pasari ada matagiti masapa nga mga rugi. Kat numaamuan na ti amin. Kaguran naklaki di Dennis. Ang mga nagpakamatay gabukan niya. Diyak maawat nagpakamatay ti inak. Gabuti sakit tinakim na kanya. Kaya mawan ti palimid nga din tulumtaw. Delia. Ano? Awan ti palimid nga din tulumtaw. Budno to ko ng Dennis. Mamo nang tumitlata ni nanang ko ti kinapudno. Ngam ti kayat ko. Ket urin numaamuan nanton basta nalpasan ti kasarta. Anana? Abay kas lang nakigtut ka. Ana di ko lang. Urin maamuan nanton ti amin basta nalpasan ti kasarta ko na. Kasar? Oh, abay kas lang mas daw ka. Nga nakanging iti kasar. No dinak pa lang maikasarita. Kaya urin naglibin tapay. Aglibin na pa lain. Kumakit agsiguga kon. Dinakatamot tin na baybayan ngos pagarikan. Dinakbat ngamin masigugan no pay kayat kun ti agkaanak sweetheart. Delia. Oh. Abi ka nagsanahay ka. Ada ka di rumbe nga kasinahay mo, Dennis? Manong nimi kahit kuman ni Dennis nga mamuanen ni nanang ti relasyon mi ngam kunak ure mamuanan ton basta agkasar kamin. Nakigtut nga nakangig iti kasar. Kasako ni maga ngon tinakayat ti kasar ore live in pailaen. Manong nimi kahit ko kuman nga masikugan nak tapno adada manong nimi nga saan kon nga mabalusutan pa ni Dennis. Ngam nagsana ay suna. Oh. Abi nga nagsinay ka, sweetheart. Una ta ka di problema. Di ka di makaputot. Gusto nga indiportar na ka ni Bagat Wilma. Tadi mo mapututan ni Suna. Ada ka di diferensya. Sa anak ginutil. Ala. Abi nga agputot ka. Magparparangal na ginutil. Agsalsalod sudak lang. Sa anak ginutil ko lakmat. Apay ko magandyak makaputot. Baka si katada diferensya na. Kat ni Wilma, nagmenopause da dyan. Iso nga ka masikugan. Apay nga rin gugat ka. Pagparparangam at ngamin nga inotilak. Sorry, sweetheart. Ngam talaga kahit kung nagdanatan. Kahit kung tagbaling nga ina. Kahit ko una yan, Dennis. Manong nemi amok asaan ko mga rumbe nga siyak ti mga singasing iti kasal. Wano pa naglive-in mi kuma nangruna iti panagbalingkon nga ina. Ngam kabuta awan ti mauray ko kenkwana. Ken kasla ti kayat na kitagtultulatan nga tinaktakaw ti relasyon mi. Iso nga siyakon ti nangisingasing iti amin manong. Ngam kasla nakagura ni Dennis manong nemi. Tamanipod idi insingasing ko ti amin jak maten mauray nga umay dito'y balay. Talon nga lawas ti napalamas. Ay! Nanang met, nabartek kayo manin. Ay, nabartek. Nakainuwak lang. Kordapya. Madlaw ko nga sumagmano nga aldaw itan nga saan ka makaid na. Ang analiday ka. Sana kas ini ta nagsinubyanan ka iti dayjay nga just ka nga Dennis ket nakaragraksak ka nga nalawag lat tatarupam nga kasla kang kanayon ka nga agar arapaap ngimita ha kas kala na pukawan manen iti adu nga napapateg nga alahas uno kas kala nagminatay ko nakuma kas kala nagpanas. O, tanyaman na reto nanang. Ama mo kauna yan, Delia.
Manipod impas nga ka naging kakarigitoy kat amamu ka. Nga orin no di mo anugotin ide nga nagsinumbrianan kayo manan kini Dennis nga mamati nga nalimad ti pa nagsinsinarak yo. Tikunam ka di kat awan iti makit-kitak nga umay ditoy ni Dennis no matayo ko di Bartek. Nga pasari yan ditoy. Oy. Oh, maglibak ka. Lakak ta, maglibak ka ta kita. Hibatukin ka na ito, igam ko nga baso nga alap no ti arak. Kurdapya. Maturog ka din nanang. Ibusan nyo, tininumin nyo. Maturog kayo. Katsyak, inakbatan maturog. Wen! Nga maturogan ka po di mo mauray pa nga umay manin ni Dennis. Ngayon no mapanik-nikak nga sa nga chismis nga na. Tinasagap ko nga damag. Siyak to ti umuna nga mangipadamag kang ka. Kat sigurado Kordapya, nagsagaba ka manen, hagsagaba ka laki di manen. Magrugi manen manong nemi amariknak, ti panagpanaas ti puso. Kasalurumrumtab manen ti dati nga sugat na. Makariknak manen iti ut-ut ken saem. Kahit uri di kayat kukuman ti maturog ngam saan nga sumken kanyak ti ridep manong. Numanen bumangon nak akasla at daur-urayek ngam jak meten mauray pahe nga umayin nakpasyari ni Dennis. Awan manen ni Dennis manong nemi. Nga mapay. Anya ti rason. Anya. Kabigatan na manong nemi edita iti pagpapaayak nga mul. Saan anagagara nga nakitak manunemi ni Dennis? Ni Dennis na diya. At akadwa ng babae. At akadwa ng babae nga masikok. Nagkibkibin na. Imay da nag-shopping. Kat gaputi pa nakabiglak manunemi. Jak namnamayin nga minti makitak manong. Jak kamuta. Biglatan nga pinagkawag ni Dennis. Dennis! Dennis! Mabitlang! Dennis! Dennis, mabitlang! Dennis! Manong nemi nagsardeng da Dennis kanti kadwa na nga masikong. At siyempre, nakasadag kag tenda. Dennis, anit kita sa mundo ito? Ni Susan. Hi. Iso ka dito ko ng Delia? When? Iso ti dati nga kainayat ko. Dati nga kainayat ko, hindi. Nagkaasawa kiti Hawaiana. Hindi portar nagmadadya nga Hawaiana gabata. Siyempre, naluko ako. At asawa ti lakay nga agkat kataim ko kat nagkarelasyon kami. Iso nga hindi portar na in-divorce na. Di nawaya ka nga roden. Wala. Nawaya ka roden. Adelia, iso ni Susan, kasinsin ko. Kasinsin mo? Nagkapot siya kagayan. May nga rin nagbakasyon nito Ilocos. Nagtaros iso na sa Jabalay. Siya tinangkat ka doon kaya na. Iso nga, pasensya ka na. Saan ka nakapaspasyar kang ka. Gapatabi si akin ni Kasin Susan. Maragsaka na ka makamamukeng kaipag to be. Amom, pagsasalitaan na ka kin Kasin Dennis. Kat binagbaga. Rumbeng unay, nga ni Delia ti asawaem ko na gabot na pudno. Tano saan ka kung mga napudno? Di ko mapailang angin, sina na ka. Nga nagayat ka kin kuhana. Uno, insina ka, nga nagayat ka sa bali. Tiyan mo kitahin kit. Tamitahin kit kwa. Insukat ka manin. Saan tumapasamak dito, Delia? Bisya ngamin. Nukayat mo, umayag to no rabi. Detay siring pa lang ni nanang mo.
Santa nga ilibdibas ti amin. Anya takit mo son. Tapno makasarita ta dinarang mo. Tapno maibagatan ti panagsinublianan ta, ken maibagatan ti panag-asawa ta. Dennis, pudno ka di bang mangig ko? Pudno. Sige tadapay pa pa namin kinikasin. Sige, oray nga ordin rabi. Ano kayat mo, sadya ka nun balay nga mangan. Sa ganakan tot na yung masang sidaan. Sige, sige, talaga umak dumang pang rabi. Tadubyak tot bangan. Sigamat. Sige, oray nga Dennis ha. Manong name kaslaklag tatapaw nga nakabantay ka na giti puraw na putaw nga ulip. Sana ka di nga tagtagay na pilay. Naragsaka ka nagawid manong name kalbasan nga nakagatangak iti ikan nga paborito ni Dennis manong name ulo ti maya-maya kat siyempre sinigang kumanong. Po, nakaimas din na may ab. Hindi malang ab ni nanang manong name tagalingaso nga naimas nga sinigang. Ay, naimas man natalin na Tom. Mayat mga pagkaldo kabayatan nga minunuma. Nanang, saan kayo nag uminunuma? At umay nga sa nga ili. Umay mga rabid to eh. Sino? Ni Dennis. Anya! Ha! Nanang, agpudno kami kata kayo. Nagsinublianan kami. Nanang, nagsagana ni Dennis yung mga asawa kanya. Lilolo ko, imposible! Saan hindi nga mamati ni Nanang manong naming ang edita dumtenga ni Dennis. Nagmano kini Nanang. Nagmanok mananang. Ay, susapo. Ay, di yung pa yung naibus na tayo. Pagtedyo ha. Magsiyatak man, mabalit. Mabalit na. Nangurunan no, dahil tukot mo ko mga pulutan. Abag sa unay, di magasakit dinakdakan, kin kalyantes. Kaya nasar mo nga ron na pulutan. Ngayon na imasamot na dyan insagana ni Delia nga pangrabito ay Nanang. Lakit mangsyat ka ba mangsiyatak mat sa atito mangan. At kabayata na mangmangan kami manon na may pinalubusan milang ni Dennis. Iti plano na. Adasan ka ba siya nga naiawid ko nga kwarta, Nanang? Kanada pa'y engkarin ni Kasin Delia nga itulong na para ti panagkalay sa amin kaniya. Kani Delia. Pero no, gagang ito lang ang kalay sa nga masapol madla ti kwarta. Ken ada nakasagana nga kwarta nga pagpuunak para ti negosyo. Anak ko mga negosyo dahil agbayan sila. Kaya nasyat, ano kasta? Ada ba ka din na naibaga ka na paakalugan. Agbayan sila ka nagiti produkto. Nagiti man nalon. Kas kumatibawang. Laso na. Kenda dumapay. Ngay biyahik sa di Manila. Amo yung mat ka data edit negosyo ka. Sakbay nga nakiasawa kini Hawaiana. Alala ka na sabi ko matabun no digito gamang mangig ko. Alala kita imasak nga rin timangan nagtumaturugan na hamok nga diyo kahit ti maistorbo. Manong nemi ka dahi di nga rabi kasladyak pa lang mamati. Ngayon na isang sangayon ti irot dagiti arakop ni Dennis ka. Na isang sangayon di nga rabi nakaslagdadamo ni ayat ka na kami. Kat noan niya ting kare manong nemi ni Dennis kat isot na pasamak. Agkalay sama ni Dennis kunada manong. Kat siyempre amuda nga siya timunang kainayat ni Dennis. Diyamat lang first love na ti kasar na. Kaya di so talaga ti kataktak ko na yung nanat itong palbiyag. Kinapkadlakan niya. Nakiasawa at Hawaiana. Angem. Kasi diyan mati narabin na. Nagsubli. Iti first love na. Hawanan da sa pulak bahay manong nemi. Tari di sugat nga na impalay ni Dennis ti pusok na agasanan nga namin pinsan. Kanuan niya tingkarin ni Dennis manong nemi kat nagnegosyo. Ay ganadan kami ti may isang anak. Sakbay manong nemi nga dimteng ti pandemya. Naisardeng ti negosyo na ngam kadagito manen manong nemi tuloy ang negosyo. Kaya adda manen adda makaduwa nga anak min manong. Ni Grace ti nauna ta babae irinto ta ni Dennis Jr. manong iti may kaduwa. Kasla ko lang magkita manong nemi itinaran niya kamasakbayan ti pamilya binangon mi.
Pinsardengan manong nemi ni nanang ti naginom ti arak nang na idimarik na nangadan sakit na. Iparit ti doktor manong nemi nga ginom. So asanin nga gininom ket syempre ison manong nemi edi ad-adda nga mga awir kadagiti dua nga anak mi nga apu ko naman. Ket syempre nagtinulong kami ni ti asawak manong nemi ti negosyo. Nagatang kami kadagiti produkto apo nakit ngayon nangasla balitok ti presyo ti laso na idi manong nemi nakatsamba kami ko nam. Ket dakkel manong nemi ti naganansya mi ket ore no nagsubli manin iti dati nga nalaka a presyo ti laso na. Ket dakkel ti naganansya mi manong. Ket nakananama nga itoy nga naidulin iti bangko para iti nakananama nga usaren to digiti duhan nakmi para ti panakatungpal ti arapabda. Arapabda akasmet iti arapabmi para kadakwad. Awan pulusen manong nemi ti madlaw ko nga panag-interes ti asawak nga magsirpat iti sabali nga babae. No pa ibagbagada manong nemi. Iti kasdiya nga kinatarakin na sa makikigamadlata ti kwarta ta businessman nga ron. Baka kano no agpamarila ket adadagdagasan na. No agawid ket adalatadagdagasan na. Nga magtalay kakmat kang kwa naman ng nemi sa maysa, sumursuro takmat. Mamanulaing manong nemi dagiti agbiyahe nga awanak. Ngam kaaduan na nga agbiyahe kami ket agkuyog kam nga duwa manong. Agpamanila kami sa kam agkarga iti ibaklod mi nga isangpet ditoy sa Nicolas. Dito nga rod manong nemi iti pagkasarita ket nakananama iti pa nagbaligik para iti panakaited tinaradya nga masagbayan ni kita anak mi. Sabi ko manong nemi tasaanan nga mapasamak tikas idiin mo na nga panang sugat ni Dennis ti Pusok. Saan to kuman nga masulisog pa nga gayat iti sa balik a babae. Nagaman naglunay ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko tadamat na ibating nga adal liwliwak ket pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program and God bless. Toy nga dagyawan nga pagayam mo Delia iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you Met Delia iting ka pa nagsurat ti amo kitayan nga talagang agsagaba ka manen sa amat gayam. Ta talaga nga nagbalinan nga napudno ni Dennis Kenka. Teko na nga rod nga da kayo tinikaring katuluyan. Da kayo tinikaring danggay para iti naimbaligyan nga binangon yung pamilya.